pošto se ti zagrevaš na tradicionalan način, mi ćemo probati sa sportom. Ono što je najvažnije, da lepo i žestko stignu. Krenula je prva trka! Jovan Milić je pobednik ove trke. Jovan Milić. Iz vrtića Sidra. Jovan. Ovdje su sebe super navijali, a kada mi je vršan se shvatio. Bila ovdje. Nije, a i ona ti sigurno dobila se bio u finalu. Pozdrav za Jovanu partiju. Krenula je i osma trka. Kaže strašan budi, stanovnici džungle naše, kada sretnu da se plaše. Jalav, šumski car, aha, u petu sam sišao sam. Jalav, šumski car, emotivni ima kor. Trčat će